Үтөкүннен мен атым Попов Дмитрий Александрович хунтарулуһун тойдаахны хелеген улуктагы. Бу агайык конуктагыта Instagram, WhatsApp, онна TikTok площадкаларга флейтан ноннябыт видеомдел битаргаммыт ата. Онна олтуһунан кыраты кепсих баммагарабын. Мен 2010 тыхайствотын техникумун правовед үйрән битер битим. Ол кенниттен идебин хөбүләбәкке дейінді, туққа музыкальный училище 2012 үйрәне кейт битим. Оркестр духовых инструментов денге тубаға басовый инструментға, медный басовый инструментға онюрге үйрәне кейт битим. Хомойоқиһин бир хыл үйрәнем бараммын. Хомойоқиһин кайын үйрәкпен халгыркыгам хуқата кекке биришинелеріне. Олда болар хин музыка теориятын билбеп болан хаябытым тутухан халбытым, өйдөн халбытым ол музыкага чугас болбутум дек канада. Баста инструмент оңор бар, туққа ол училище үйрене хаджамын өссө хаябытым. Блокфлейтага самоучительнен үйренметим. Теорияны хин удумагалатар болан хаябытым. Самоучительнен үйренерге чапчыкеті. Үйренметим, онна келин со временем эти блокфлейта тыга хаддара кулгах пар хотча хыппат бола албыта дек. Атмосфера ата хукпай, пластика бай сихиллер бола албыта, истер бола албыта манну. Онтон эти музыкаларга рас кинага тыгыр саундтректерге гиннерге тух атмосферный бейт аксыннах тыстар флейта тыга да болун, то музыкальный инструмент тыга ондук ихиллер болбута. Ондук инструменты көрдүү хатыретим. Онтон бир хассырда болууда. Опсайнан көрөретим эти блокфлейтаны, манны тугу свистогу мен кайын орум хугада, ама ден толку кирятчы. Манны каддах барым урокка хеппу, ден толку духудячым постоянно. Онна бир хассырда тураммын отон. Жематтыгар хытар маха киллереммен, каппыт маха киллереммен. Хаян, жөлөммен, үттәммен, туқтағаны, туқтары флейтаны оңыру бравылылары туспаққа ыллымдағаны, свистоктағынларын мәнақ игровой жөлөғастарын мәні жөлөттән кебістім. Оны тыгатым көрбүтүм ки хөгүөх детакка хин гамманы онньокка хапата хаддара хаятакка тыгын истенген хорокторун ырахан хогусайта, но гамманы хин тахарыкка хапата. Онтон хагалан ол инструмент маннагы ансамбл бытыр тух курду хыджыбыта биле чыгыча хангатын тахарар, онна кытчыгы незамысловатай ырахан хох тухтары тахарырга матыптары. Онны хыджыбыта, онтон хылы хигер курдук манна товарыстақпын. Ол товарым тобу батча оңырын бараңын тоғы мантыкаан хитері хайынныр баққын ден үйіп бұтаны. Хаддары чақчыдаған тоғы мантыгауын бір аспетім болыр батча оңырын баран ден толқой кейт біті. Оны ол эппет жүкінігер жебер келәт сразу үшуейдік отой ыныр үшуейдік тыста оңырықтақпын демен келбітім. Оны маспынылын әме кыхан керім бар бұтым, кыхан керім бар бұтым. Онтон ол хағаны туқата, ман интернетин хыналақ байата. Кейкейін бұрыстой жөн интернет қолбатары үйрақанаты. Олығын информацияны барытын интернеттан көрдүр дені бейін ол хағаны үшөді білбәтті өппет бұханадаққа. Жегіне интернетке туқ барыта бар бұ информация. Оны қақ өренмедақ бұт интернет. Он хаятым ВКонтакте олар атчумурут. Он ВКонтакте олардақ бұнан тух сообщество рекомендация, туханна сообщество байрата изготовление флейт. Ол сообщество кирбитим кирбиппер онна арасымук жона бар олар мастердар бар.
Оны тоқ бар информацияны барытын онтон хаябыт. Сразу хурибук бар жон бар эппет түспүтэ. Тоқ ба ыппыттара оцифрованный книге бего ыппыттара ол арас омук инструменттерин, духовый инструменттерин, флейталарын тухунат. Де онтон бастакы тоқпун флейта унун орор бар улахан үшөйдүк тыгыр флейта унун орор бар. Улахан кеме болбут ал тоқ сообщество. Тоқ бар информацияны баратын онтон ылбытым. Он бастакы флейта унун орбутум, ля минор гоңорбутум. Тоққа ля минор тональныска. Оны тыга таммаран бэйн бэйветтендер бүйөрдүм. Манды хатан арабит оны тыга уже бэйти раксыннах қаддары диринг маты станаң бұтыды. Тоқ флейтам тыга хөбіләмін дәлбі үйереммен. Тоғынна онлық хағалам мұты ол флейтам рохыным. Онлық батчаңыл оңырхын жабын. Бұннені заказка оңыртту үретім. Тоқаты. 1-2 заказча ыяйы оңырын ұйталы тұратчым. Эбет аратын бөліққа қанны бет ұңырдақтарынан бөліқ күрдік оңырын иджавардаққа жон ахар биратчы. Онтон бұл өте видео тарған бұтын кәдіне заказ тыгын, заказ әлбі алды. Ол күрдік. Оннатын көддіп тағына қалды. Ан бастақы оңырғы жүгіт кемнер бәр. Оңырттауыт флейталарым бәвер бүкке қалбыда. Бұл оланын настройката пентатоника. Тоқ североамериканская индейстерге пимак ден аттылар. Манды оңырттақ флейтаны. Туға тыға бұқырдық болар. Nanti udah namahak dering hostes tah, nonton bu ahasan bu sudah, olah tabu swistok konduer bu var, günler jelogos, mandu olah mandu konyanlar. Хостестах. Вот это акцент ин мандык тоққа үшіге еден акцентын ин бартын бәйін бейран. Бәйін төхі күшкірі гиттен онна қадда хоос қайыр гиттен кейі қайыргер үшіге настройкалан төхі настройкалан болу да төхін регулировкалы төхі дрегникалан деп күндік. Онна табу мандык флейталар гонюрум таргаммыт эте. Алта онюр жөлөгөстөх. Мандык гонюр гахамы чепчики болар. Бұл настройкалары қолабыра мажорная, настройка танаме тутулктах. Бұл қолабыра мажорный настройкалах, бұл минорный дем настройкалах. Минор, мажор, это музыканлар идёхтара. Там борсты жөңі көндері біле музыкальный туға хоқжын әтәрәбі болыққа. Мандығы идёх қанады. Мажор ден үйрілях, минор ден кихи биле хомойор дейбі күнді. Эти холобыр эти минорный гамма дейінде. Эти грустный голос гаммы тыға болықтан, тон мажорный гамма мандық болар. Уже кихи үйер көп бит күрдік.
тух гамма. Онтон бу флейта бар, ха? Бу бевер мосту тух экспериментальный, тух арабской настройкалах. Настройкаттан туга майгыта улар дек кабы. Хабу флейта бу курдук, барын көддөрбүтүн курдук. Эми североамериканский индейстер флейталары пимак тен аттылар. Ты хабу курдук, только бу тональный хатын, онна үрдүк оос нотаганды. Ля мажор, ля минорная пентатоника. Курдук теста. Онна бу двойной флейта ден, бу минорный тух настройкалах, икки коластах. Бир кем нотаны тахара, бир олланын оньонор тухтах оньонор өттө. Тыга курдук. Ona babalardan hamı бастыкаларга эти iki улахан туак дединди. Мен төһөнөн ухун хочона глубокий тест акчы. Намах. Намах. Бу холовра тугуттан свистогуттан мытта амбушуруттан. Амбушуруга төһөнөн онюр тугун чугас жөлөгө игровой версия. Хочоннон үйе такканер тыга. Бу холовра бу тутауын. А то идён арбатта же. Эдене. А то ток таптыр, хамы таптыр чемчиги хатамы флейта бар дене. Тон жигине хамы таптыр дене тон. Бу балаттан лан көрдөк кобуккине мир хөблү. Мута бу бевер халар флейта. Манын ал тугун хөблүгүнө тембрын, тыгын аксынын тыгын хөблү. Онна бу маны онюрга усту когус. Ота бу мен жигине манны оңор хаджы битем хап. Аны улланы белек кабара бу барала тураллар. Тухте. Бу баста коңок болан онюр хаягастарбын мала удобный хоккана хаябын. Оңор буппун улхен онюрга манны усту когус олар аре тыгычы. Тембрычы. Менник бең аксын берем кана регулировкаларга үчүгөй. Манны кахасан бу шурдактыр. Отон ахасан бу шурдактен колобор манны кере болбадак, ха? Билигин бири көддөрүм эте арга. Звукоизвлечение хим бир хогоспа. Бу маннык свистковый инструментлерге. Халгын хайтан тыстагар. Халгын хайтан. Бу колобор свисток тахыдалдар баларга. Бу манны болла бең оскунан свисток оңоргон. Бу манна ихигер
бу тоқтан улахан туга хокпа, оңхога хокпа. Манна жолого сара. Бу холобура туг раздевалка темирин тутмаларым. О ман деге жологос. Манна курайга хаддон юллары башкидан. Ити курдук тыгалар, ха? Ман деге мети хатака. Инниге мети стахарка. Вот тут Ити кайга улата. Ага, манна белем свистога хох. Ахага самбушурдин аттылар. Туу свистога бейин госкунун оңорого. Окуттук. Онтон каддах мен бу мандык флейталар онюрга хами чепчеке флейталар дебу. Ото жон улейни не закасты, да? Ага, олихи мандыгы ордуга кастылар. Ноллагынан оңохога ен бу холобура бу заготовка хатар. Бу хитетучлуктах мен ту борсту өтү холобуралан иккеңи кайтаахы ону мандык канал каханыңру ихин лахты ут шүдүк эбетер даскайрынын хото беле хигирбетин курдук хигирдаганан тух мас волокнота үллер онна настройка оксор улар яалар тыга кай настройканы туппап болар оли ихин эбехатына от влагозащиты обработкалык канада манан жолого соңоробун холобура манан жолобун манан свистогун манан оңоробун бүттүн бу курдук болар. Вот эти расстояниялар ин рол онюрда тора бравла бар. Рол онюр отон манна улахан бравла жигина хох отон обычно хо манна акариналарга улахан рол оняват тока хар көре болу хоннат ахар көре болла тыга кырава болар мало мен манна кына хобот мантыката 12-11 мм бу үддүгө боллаганан 5-6 мм приблизительно он хаямын оңру. Вот эти токманы эти регулируют каястыр балыр эти оёгун бу тарбак. Бу онюнор тохтара. Эти тохтары диаметрдары миятын атын. Ото манна уже настройка атна тутулуктах. Манна холовора бу арас мас болотта. Арас маха кастым. Ихе барыта арас махан хим бири барыта тең бир тең болбат олехин. Холовора станок оңорор эбите болдулар барытын биринен ытын хап холовора автоматизированный тухара станогу боллаган. Онтон моламан боллаганан бең настройкалыгын именно. Жолого хантах ол ханттан хандык нотон бу оньонор отверстиялары бу бөлөтүм. Бу анныгар эме жологоста. Бу настроечный отверстие. Бастакы нотатын тутар туга жолого. Бу боллаганан то принципы неман холобура жоллум. Матта бу бөлөн турабы. Бастакы хаяспын бу настроечный яах паккабын маны жоллум де. Жолом маран тюнерге техетен көрөбүн. Таварды хохту. Тапта таппат боллаганан бу маны кеңетен бере. Тугунан напильнигинен натфилина. Онтон болла 2 кенемион уже эме үраган жолом маран 3 кенемион уже жологон он эме. Отон нотаган уже көрөгөнмө. Кандык тональностька оңорогону ол тональностька талаган то музыкандар билдери болу. Ото бу допустим мен хатават ки флейта бу мандык флейталан баран хада үйрөнөкмү хеби. Жигине мандык үйрөнөрүнөр бурустой. Үйрөтөк кап кийини колобур хорок жоннор баалар. Хороктор келлилер даганы оньяутнан барачылар мандык флейталарга. Биле слух-так ки жоннор болу, скорее всего. Эрэр биле отой слуга хох ки хеми оньян турарда. Биле хая бетин багататтан. Онна упорство, онна труд надо болу.
Böyle ki нёгой достогонун хатыр инструмент. Жигине бир неделе хер спокойно манан ойну берене кап болду. Мен хынылыр буну. Токой буну. А так бен маник мастер-класс инкуду беран. Берекпин хеп, береп. Отон бу мигиттен бу жоннорго кайыбына. Хүбама мандык мелодияны мандык тахараган онна кайда койнуан хагылдыргы азы жаккаду көддөрөн береп. Колубура хамай таргаммыт бастакы сыйхалар оңортур жоннор кыйын звугу кыйын бастакы звугу кыйын тахарбаттыр үрбеттер. Кенне харазылар данымын койнуан кирен баратылар ондук хандындык болу хогун хеп. Колубура слухтар жондорун ладны. Ыллылар да ойнур жоннор барлар. Онтон болла хорохторун болланын отой хахан дүйялары туппатак каябата жондор ойнатчулар даже. Онтон болланын хорох жондор биле слуга да туга да хорох жондор келемма биле сударыжный ватан тутахатылар. Жолого хөбөлө бетер кийген толкуйдулар. Жигиде бу жолого хөбөлөр эми бетигер туктах тугаты техника болду. Бастан үйреніп жондор мандык бөлү хатылар. Бу тарбактарын төбөлөрүнө мандык отой. Мандык бөлү хатылар. Мандык ботак бу манна подушкалак бу тарбак. Ол подушкаларын бөлүк кана. Ото маник бөлөһөн төһө күйүнөн баттырын ийин. Ахыр ыныр күчкө бас итибар эми. Ыныр күчкө туталар эми. Бастан үйренәчилер. Аны тутам баран хилен каналларын. Ау хатымындык бөлө үйренә ото жигин ондук туталлар эми ушой того жетер. Тута үйренелер. Тута үйреннактарына киндер уже келин мындык кындакка да бөлөнөр эппетти деген мышечная память өскө алыр бойлак уже. Оны туду бастакы ойнур кии чана. Бастакы ойнур кии баша тугуда туппакка бастан тыгын тахарыктах. Бастакытын ойнур. Мандык каналлар обычно жоннор сыйхалар ден мандык болар. Инни күрәтчилер. Оны ола бастан тыгы тахарык канады шуйдук устойчивый тыгы. Тыгын кыра оллаганын амплитудаан, үрер амплитудаан күйүрдөк кынады. Онна оннян хагылыргы бастан үренәчилерге хүбе курдук бу. Үйһеттен түһөк канаган. Үйһә гамма хамы бастак үйһә дер нотатта. Bir tarbakkan öğreden. Tarbakkan ebene hemen. Ühetten düştüm Allah rattın ühete kırkınlarda oluruz. Onu уже колу bir gamman oynatı hatatı en уже kayın tohon yok ne olur. Mandı hamı borsto oynuyor. Ata hamı yarahan bu fleytalatta hanne o? Toh hamı yarahan jeb moldu. Устук кабыгыдар хамы. Мандыктар гонюр будан ырахан болу. Отон жондор манна кайын теста тахарачылар. Манны үрәтачылар. На свисток курдук воскунун урухтакын. Бу мандык гонюр ырахан болу. Хамы ыраха. Онтон тугу тыны барыр, хамай воздухозатратный декад. Ки тынын барыр бу бар. Манна ушуй тыңа надо. Вот это чана. Или коронавирус ириден кенеттен восстанавливать, тыңаны восстанавливать. Ата жигине бу балардан ахары тохтара ки эми тына баранара. Аны хепке тынык кана. Тоқын ритмга түбехиннер ойнур боллаха инструменттер кетер барабаны кетер ойнур боллаха эми мындык инструменттерге тыынын тиереме надо. Бу манна ухан тыын манна надо. Вот это их хамы еще и было. А то эти иник уун флейталары жон закастыр. Ото бу мандыгы колу бир кастырлар. Манны өссө төрдөн уруктак өссө.
Бу орто флейта деген бар. Ата бу орто болс. Бу басовый дем болар. Мындыгы ох хакас коңролик минут уна материалымда гана пока тийбет было. Ата мана орорго туура особой маснады, да? Отон мастар тустарынан этер боллакка тох бу улахан хастаах мастарынан болбакка мандык флейталары тугунун урахаты кана тетең хатын тох үет бу холовро тетең болуктады. Тетең мастанын бу. Кенеме аңарданар, да? Аңарданар бу тугунан аңарда утуну өтө болдурмун. Тугунан гыднымыт. Кендер кайта астым. Бу ортотуна кайтакка тетең үет үчөө бадык кайдыр. Кенет. Онто эти хатын мундук хикерерден кайдыр. Катын уже этбек кана. Атонтон хадага обслуживать деген. Уже обслуживать дуадым. Улаханнык обслуживать на то. Ихигер были лахтанар онна арын хотулуп болланын хыджар бейт. Главное уга он оккер брыгы кана. Вот эти флейтан орса крымпан оран, да? Крымпан оратчу. Бу крымпан тохтаныктак бу. Хите ремонтныктак бу. Бу бен орбут. Бу бен орбут крымпан. Это бу инструменттан хамай кадовойдар мандык кахарготтон билден турар полукруглый стамеска надо болар. Онна натфиллер надалар. Маны жолердер манан свисток оңорор болла тугунан газовый грелкадан оскоманы катардамнарын жөлөттүүбүн бу. Мына көстөрдү. Онна тот кеңетер бер уже тугун нотатын точная настройкатын оңорор бар. Уже натфиллерин өлелик. Приблизительно бастакы настройкатын оңорогон жөлөттөңү. Онтон уже доводкалы кайдах тыгы тутарду вактуну таны. Это бу более кихи тухка ден. Кихи били хеннанар оннур инструменты болу, скорее всего. Били тух профессиональный дебет. Тут кап мына тух ансамбльлер кегенлерге, но били кихи бейт хого токолорун оннур урдук табыгастар кандар жаңган. Енді флейталар үшөйдер эжен канна бар уктан бар жорахан жаган. Кулура улахан груз бодак ба. Канны бардак канны тыгатылатчы. Ата эти ухуну, эти ортону. Да, бу ухун этпеппин. Бу ухун масата. Тем бири жаба жакка улахан я болбадак ба. Мен маны Москвага тук аэропортко хүгө хаддым. Что за дубинка я не италван? Это не дубинка, это инструмент. Сыграй где тахтар. Но действительно, киллер мяргым тормандыктах. Сдавай багаж киллер. Нет ручная кладь. А так эти он мана выступает идет на день, да? Выступает, да. Тут он тух гран-при был бы курахтардах бна. Раз он эти ансамбль бутын тутта вот мандык флейталар. Тухка фольклорный ансамбльлах бут кыйда ярден он тука вот эме элбахити хилах гран-при был бут элбахта. А то мандык орон үйренем багалактырын үйретен да. Үйретен то бу келинже үйретик пун багарынже. Тух мастер-класс куртугустан клуб бут YouTube каналы таар бут. YouTube каналы бар ди. Отон барыт нон угав мен биле клубтарга теретең өлеле хабым. Это личный тугун хокта. Личный хох. Instagram. Это личный дем бем ведигне унул дигне клуб клубный формирование бигена биле. Он кустумны жергерареми кралан жергер би он ото с головой кирал бадах бутал ток. Ча бу видеонер ол ссылкада бар болду,